Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum to'g'rilar. Sizlar bilan men Ruslan Seyitqaziyev. To'g'rilar biz hozir ko'chada Batken avlosi Lelek rayonida жүрөбүз. Men ayтканда to'g'rilar, jamoat менен birgalikte Batken avlosунун жалпы jamoat менен birgalikte. Зайыр aka, qo'ylar qanday ekan? Жақсы. Алла берекесін берсін. Жооланбай деген чарвадардан qo'ylari to'g'rilar. Бар екен, Жоолан. Qo'ylarni sizlarga yaxshilab biroz chaqintirib ko'rsatib ketaveraylik. Sizlar bizning kanalimizdan alstabay, like'lardan bosib to'g'rilar. Mashallah deb yozib ketingizlar to'g'rilar. Na, qo'ylardan qildama qo'ylar to'g'rilar. Jo'lanning qo'ylari. Biz bugun жалпы jamoat bilan birgalikda Lelek rayon chorvadarlarining qo'ylarini ko'rganda jamoat bilan keldik to'g'rilarni aytgandachi. Бүгінгі число бойынша 5 декабр болды. 6 декабр болды тұрғандар. Кешіресіздер, 6 декабр күні жамаат менен біргелікте мына азыр Жооланның qo'ylarini сіздерге көргөзүп жатабыз. Өтө сонун, машалла, көз тийбесин. Азыр Жоолан өзүнөн бир аз маалыматтарды алабыз тугандар. Бойлорун карап көрүңүздөр тугандар, машалла. Нар жагдан да жамаат азыр Мардан аканын чарбасын көрүп, аны өзүнчө көргөзөбүз тугандар. Мардан ака менен Жооландын койлору жакын жерде экен дагы. Азыр ошо ортолукта көрүп атат тугандар. Биз бир аз жамааттан кечирээк келдик дагы. Азыр Жооландыкын көрүп, Мардан аканын койлоруна өтүп кетти тугандар. Qo'ylarni qarangizlar tuvanlar, mashallah, ko'z tiybesin, o'ta son qo'ylar. Shunda qaralarni qarangizlar. 90 santimetrdan biyiq qo'ylar tuvanlar. Mashallah. Assalomu alaykum, tonton, yaxshimisiz? Bir aylantirib sizga yaxshilab ko'rgazib ketayin, to'g'rilar. Bular negiz satılbaydi to'g'rilar. Biz jamoat bilan birgalikda chorvadarlar har yil sayin Lelek jamoatına kelib qo'ylarni o'shatib tomosha qilib ketebizlar. Baringizlar bilesizlar to'g'rilar. Kebir ko'chada qarang'ida, kebir ko'chada jarıqda kelamiz. Har qanday uchlar bo'lib qoladi. Hozir bir jarıqda kelib birinchi shu Jo'lanning menen Mardan akanын чарбасынан башталып тугандар. Андан нары Разаковго барабыз, Кулундуга барабыз тугандар. Ошентип акырындык менен чарбаларды көрөбүз тугандар. Азыр биз жамаат менен биргеликте ошо Лелек районунда жүрөбүз тугандар. Баткен областынын жалпы чарбадарлары. Бул Жооланбайдын койлору тугандар. Машалла. Өтпөйт окшойт а? Жүрө берет окшойт булар бул жактачы. Чөптү караңыздар тугандар. Декабрдын 6-сында жайтты қараңыздар тугандар. Qo'ylarning etini qarangizlar. Dekabrдын азыр 6-сы болду тугандар. Etini qarangizlar. Жайтты қараңыздар тугандар. Машалла, көз тийбесин. Тугандар, азда Жооланның qo'ylarini алып келдик. Өздөрүн көргөзөт айланып qo'ylar. Qo'ylarni qarangizlar тугандар. Машалла. Qancha mol ko'ygan sen turmaydi, o'tirib chiqmagan. Boraning uchidan jeb qoladi. Soat o'rgan. Qulog'im qaradi to'g'ri. Kuchli tashlaydi suvdan.